Ba le hóir de haringt na dúchláin is mú atá le saoú ó thaobh na Gaeilge is na Gaeltachta a bharseáil na mílte inniu ó chearnóg Parnell go dtí Teach Line. Cearta is anam don Agóid I measc na núchláin mar a bhínig anar ní bhréanáin tá an aspatííochta sa Gaeltacht. So I go with the trader son cearta tííochta le fada san Gaeltacht agus chuala chinneal cearta san Gaeltacht. Ma haí hain tá sé Harbh dachar amsa teach áil ar cís nó le ceannach san Gaeltacht faoi mar atá rudaí faoi láthir. Balaharj Harincher. It was to draw attention to Balaharj Harincher. Na dúchláin, the challenges. Na dúchláin. Le saoú, to be contended with. Le saoú. Varshal na mílte. Thousands marched. Varshal na mílte. Ó híomh na Gaeilge agus na Gaeltachta de, as far as Irish and the Gaeltacht are concerned. Ó híomh na Gaeilge agus na Gaeltachta de. Agóid, protest. Agóid. Measc na núchláin. Among the challenges, measc na núchláin. Aspatííochta. A lack of housing. Aspatííochta. Ag trudge ar son. Fighting for. Ag trudge ar son. Le fada. For ages. Le fada. Chuile. Ga eile. Every. Chuile. Ma haithí hain. My own experience. Ma haithí hain. Hara bheith deacair. Extremely difficult. Hara bheith deacair. Teatha ail ar cís. To rent a house. Teatha ail ar cís. Sa Gaeltacht mar a deartar a ganamara ná sa Gaeltacht. In the Gaeltacht. Sa Gaeltacht ná sa Gaeltacht. Faoi mar atá rudaí faoi láthair. Under the present conditions. Faoi mar atá rudaí faoi láthair. Fech a ríist gan na fáideal. A dtuigeann tú garfad inis. Tá baillige ibre agus tiilú cleartaí ar fáil ag snas Pont-Gaí. Ba le hóir de haringt na dúchláin is mú atá le saoú ó thaobh na Gaeilge is na Gaeltachta a bharseáil na mílte inniu ó chearnóg Parnell go dtí Teach Line. Cearta is anam don Agóid I measc na núchláin mar a bhínig anar ní bhréanáin tá an aspatííochta sa Gaeltacht. So I go with the trader son cearta tííochta le fada san Gaeltacht agus chuala chinneal cearta san Gaeltacht. Ma haí hain tá sé Harbh dachar amsa teach áil ar cís nó le ceannach san Gaeltacht faoi mar atá rudaí faoi láthir.